Umama ngashumeza abantu ngabashumeza kodwa on Saturday sengiyomfaka engcwabeni kwasa ngenye indlela ngoba sithina sishumeza abantu besixoxe sithi hayi ungakhali sisona ukhala no kufanele ulile kodwa ulile njengomuntu onethemba kufanele ulile ngoba kusuke xebuka inyama mungahambe nidukisa abantu la nithi omunye umzana ngapha wabhujela umyeni wakhe ngapha eEast London thini umfazi akazi ukuthi lidume indoda iswelekile uyahleka ngathi jini ucula ingoma phela manje ihlupha inkosikazi icula ingoma izikhalisi ngiyamthanda uJesu khulula umoya wami ushonelwe indoda yakho ihambile indoda yakho fana ngabe uva inhlungu noma nje indoda yakho awusophinde uyithole efana nale nozoyithola yesibili iyothi mayihlupha uthi kodwa usibani that's why mina ngimangala ukuthi uthanda idivorce kangaka wena khululu ngoba abantu besifazane banamadimoni awu7 bodata ngiyithethe letho ngiyayithanda indaba iMother's Day hayi ngamenzela unkosikazi wami bengixoxa lokho ngamenzela ke saqhamusa siphetheke bekukhona noKhanyo Khanyo shumaleni ngane kade kuyinkonzo kade kuyi-girl Sunday ebandleni shumaleni ngiyabagruma labantwana yabona webazalwane kuneverse nithi inhlamba nangimengcela ngithethe ngifuna nilifunde ngicela ningahleki ngathi likhuluma inhlamba kodwa konke engizoyisho kuno awufunda uDeuteronomy 23 verse 1 funda yamthanda uJesu angithi kubabone laba umuntu athi esuka ekhaya edle utshwala ancile noma nje asuka ekhaya athi eyithulele equfini makushoniwe kubhutshiwe lana ispecialist sokulilisa abantu uyothula indlela yonke uyotengena ngesanga athi idliwa yini ingane kabhuti idliwa yini ingane kabhuti alright ima ngifuna uzoyifuna ngeSixhosa ayifunde nokulunga yabo le ngani ya worship amadoda leyathi la bazalwane into kaThixo ngeke uyigqibe kwahamba oMargaret into mntanami bahamba abanye babethi akuphelile ngegotha hayi as long kusekhona thina visionary khohlwa nawe ngiyakuthiphisa ungalingi ukhalale ebandleni ucathi ngoba ubuwenza unikela kakhulu ucathi uzofa umsebenzi onkulunkulu makuyeka wena ungalinge ungacinga uba you are irreplaceable Jesus athi ungacanga ukuthi wena usubstituteki uThixo mawuwisa lento uThixo akananxa uThixo nje mawuwisa lento nje ngobazi wena okwazi ukuyenza wena okwazi ukwenza better uzovusa omunye umuntu uThixo ayenza ukuthi ube nemona ayiqoshe ayemsebenzise more than you ungacinga ukuthi wena uspecial inceba nje kaThixo nisekhona awuyifunde le verse 1 ya makangangeni ebandleni likaJehova olinyazwe ngokutyunyuzwa amasende nonqanyulwe shut up wena phuma la intenteni mangafuna ukuzwa izinto kusho umfundisi makusho uThixo lento ikhulunywa umuntu noma ikhulunywa uThixo iBhayibheli elikaba Jane pho manje niqaqathekile awuphinde futhi nina amaXhosa nivenzenza juice lezinto lamagama la ngithi kanti ebusuku nikhohlakele kabi nibhabha ngomthanelo la nisenze juice la
busy ukhokhobela abafazi babantu la uzenza ngathi ungcono. Busy ukhokhobela amadoda abantu. Uveza icleavage, iscar. Tenga lontshu mathi iscar. Awuphinde mntanami. Makangangeni ebandleni lika Jehova olinyazwe ngokutyunyuzwa Ithi amasende. kanjela testicles ngcono ngilibiza ngesingisi. Testicles or balls. Yila kuhlezi khona inzalo. Mamathi ukulimela amasende spiritual figuratively umuntu ongekho productive. Uyingozi kabi umuntu ongazali ngokamoya. Ulimele lana ngoba once walimala luzoba inkabi awukwazi ukuzala. Inkomo mayakuthenwa la kuma testicles ayiphindi izalo kunabazalwane abatheniwe. Babhize ekukhulumeni kodwa abazali. Njengoba nje fanele ucheke ukuthi usenawo yini. Ngisho mina nabesifazane uyingozi umuntu ongazali ngoba uSathane uzonda into ezimbili. 1 uzonda into ezizalwayo. 2 uzonda into ezikhulayo. Manje khona abantu abanqunqa bangamadoda nje ngebhrukwe. And umuntu ongazali kulula ukubulala abantwana abazaliwe bengeniswe ebandleni. Njengoba sila sibulawe ingqele silanda imphefumulo kodwa yena ubagxotha kalula. Ngoba abanye basenza umoya ingcwele emacaweni. Bethi yekela ukuthi kanti umoya ingcwele oyekisa abantu. Endenye into fundani ixesha siphila kulo. Sekufanele sidedele umoya ingcwele kuba uyena abantu banamhlanje abasadinga ukuthi don't do this. Wena basela umlilo. Umlilo. Nisakhona bazalwane. Akulandwa abantu. Akulandi inkuni. Inkuni zothezwe ehlathini. Kodwa mayifika la ngaphakathi ayifike kubasa umlilo. Lezi inkuni ayihambi zodwa, zihamba nezinyoka. Jesus, hallelujah. Musulokhu ubhekana ujongana nama devil worship. Ukuthi lo i-devil worshipper bayekele wena kufanele ukwenze basumlilo. Akenithi umlilo. Akenithi umlilo. Mabandla seKokstad yekelana ukubeka. Yekelana abantu nezinto zabo. Wena keep this fire burning. Keep that. It's a genuine gold. It must fire the fire. It is the fire that distinguishes whether it is genuine or imitation gold. Can I say something tonight? Can I say something tonight? Abantu abazohamba noThixo, abantu abambathiswe ngomlilo, abantu abazodlala elizwe, abantu abahamba nomlilo, abantu abazodestroy uSathane, akubona abantu abathetha kakhulu, kodwa abantu abathanjiswe ngomlilo. That is
kuthiwa ihlezi namagqwirha emacaweni silahlekelwa umlilo, kodwa masinomlilo amagqwirha ngeke ahlale umlilo. Yes, hallelujah. Lalela, Paul methatha inkuni kanti akabona isinenyoka, wayifaka inkuni emlilweni. Mayifaka emlilweni inyoka yezwa umlilo yamshaya, kanti imshaya nje kwenze njani? Paul akangatatazela, he shook it to the fire. He shook it. Bayahleba, shake them to the fire. Bayakuzonda, shake them to the fire. Bakhuluma kabi ngegama lakho. Bathunikela kakhulu ententeni, bathuzenza betere, bayele emagqirheni. Nisakhona athushise izindebe zethu. Bazalwane, uma singahambi nomlilo sojwayela amadimoni, njengoba simelana masiphamisa izandla masibiza igama likaJesu siqhwaba ama-devil worshippers, abona umlilo, abona umlilo, singumlilo, singamadangatshi. Mina ngiyamzonda umzana nobanda njengempumulo yenja. Ngiyazonda mina futhi icawe ebanda njengempumulo yenja. Kukhana samagqwirha ayikhulekele, kodwa makufika amadoda, the people of fire, uSathane ungena ngaphansi kwenyawo, because asihambi sodwa, singumlilo. Ebazalwane niyangizwa?